dusome mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, ni igice cy'icumi n'umurongo wa 46. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko. Matayo. Warusanga na Matayo? Oya, navuze ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko. Yego. Igice cy'icumi n'umurongo wa 46. Mariko 10:46. Reka dusome, ndibaza ko mwahabonye koranabuhanga ubu birashoboka cyane, bata mu gusomera ku byuma byinshi kandi bishobora kwerekana vutira ushaka. Dusome ijambo rivuga mu mutwe ngo Yesu akiza impumyi yitwa Bartimayo, ariko ijambo tuganira ni Yesu arakiza. Amen. Abaraho ubabaye, waba wihebye, ibintu byose utekereza ko bidashoboka, ariko Yesu none ari muri passage yawe, ari ku nzira yawe, arahutuye, arashaka gutambuka aho uri kandi ashobora kugukiza. Nuko bagera i Yeriko, akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Bartimayo, umusezi w'impumyi. Icyambere yari umwana Bartimayo, yari umusezi, yari impumyi. Icya gatatu yari yicaye iruhande rw'inzira. Kane, yumvise Yesu w'i Nazareti ari we uje, aherako arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi, mbabarira. Yego. 49. Yesu arahagarara, arababwira ati, nimumuhamagara. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, haguruka. Haguruka, araguhamagara. 50. Nayo ita umwenda wayo, irabaduka, yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza ati, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahaguruka. Numva yari yicaye, uwo mwanya arahaguruka, amukurikira mu nzira. Amen. Amen, amen, amen. Yesu arakiza. Niryo jambo tugiye kwiga kuri uno munsi wa none, kandi twarifasheho kwiga hejuru y'umuntu w'impumyi witwaga Bartimayo. Yego. Bartimayo ni izina ry'umuntu, kandi ushobora gusanga harimo amagambo menshi hano. Ubwo ibyo wabisanga kandi mu butumwa bwiza bwa Luka, wabisanga kandi mu butumwa bwiza bwa Matayo. Ni amajambo ahuye muri izo injiri kare zitatu. Ariko ushobora gusanga henshi aho hose batavuga izina ry'uno muntu, kandi mu bantu benshi bakijijwe muri Bibiliya wasanga abo benshi Yesu yakijije amazina yabo atazwi, uretse uyu mugabo witwa Bartimayo. Amen. Amen. Yesu atangiye umurimo, hari ikintu yavuze, yatanze plan yiwe yo gukora. Iyo plan yiwe dushobora kuyisanga mu butumwa bwiza bwa Luka 4:18.
ni itangazo Yesu yatanze. Bibiliya itubwira ko ni igihe yinjiye mu sinagogi ahitwa i Nazareti muri Palestina. Umwuka aravuga ngo 4:18 yabanje gutanga plan y'umurimo wiwe. Yaramaze kugeragezwa na Satani agiye kwinjira mu kazi. Aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri je. Yego. Nicyo cyatumye asigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Urumva yabanje gutanga itangazo. Abantu bumvise itangazo rya Yesu bari bazi plan y'imirimo yiwe, ibyo ashaka gukora. Yesu ari ibintu ashaka gukora muri wowe. Sobye no tangazo wakumva plan yiwe icyo ashaka. Yego. Yatumye kumenyesha imbohe ko zibohoro. Iyo ni misiyo yiwe. Cya gatatu n'impumyi ko zihumuka. Urumva muri plan yiwe harimo ibyo bintu. Kandi birashoboka ko Bartimayo niyenda yari yaramenyemo ano makuru. Kuko ino plan y'umurimo wa Yesu. Haleluya. Ni byiza ko tumenya plan cyangwa icyazanye Yesu niki. Wenyine yagiye abivuga kenshi. Usomye ubutumwa bwiza bwa Mariko 10:45 none aravuga ngo kuko umwana w'umuntu atazanywe no gukorerwa ahubwo gukora no gutanga ubugingo bwiwe ubwa benshi. Bwana Swesana. Amen. Cyamuzanye so gukorerwa ahubwo yaje gukora. Yari afite y'akazi kiwe aje atangira gukora. Nanone ugiye kureba ano makuru ya Bartimayo babaza kukubwira aho yarari. Impamvu tuvuga muri Bibiliya ahantu nk'ubu dusoma ngo Yeriko, iyo wasomye ko Yesu yarageze bagera i Yeriko. Akiva i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi asanga umwana wa Timayo. Urumva tuhari Yeriko. Yego. Igituma avuga Yeriko ni ukugira ngo neza amajambo ya Bibiliya ntabwo ari inkuru gusa, ni ibintu byagiye bibaho bakavuga naho byabereye. Donc aho byabereye na umuntu wari uhari cyambere ni Bartimayo. Yaratuye hehe? i Yeriko. Naho ngaho Yesu yahuriye nawe. Birashoboka ko nawe aho utuye n'ahantu hose hari muri passage ya Yesu, igihe atambuka ashobora kukugirira neza. Aho uri hose Yesu ari ahantu hose, kandi Yesu aracyahayakora kugeza ubu ngubu. Ashobora kugukiza. Icyangombwa niyenda ni ukuba wamenyayo ayo makuru. Ijambo rya mbere turigamwo amagambo ageze kuri 6 turayavuga ariko twihuta. Baduhaye umwanya w'iminota 45 kandi turayubahiriza. Icya mbere uwo muntu yari impumyi. Bartimayo. Impumyi ni nyinshi muri Bibiliya ushobora gusanga n'igihe cya Yesu nyinshi kandi zitabashije guhura na Yesu guzikira. Impumyi zose ntabwo yazikirije mu gihe cyiwe, ariko impumyi zari nyinshi. Somye no muri Bibiliya no mu Isezerano Rishya ushobora gusanga harimo impumyi nyinshi. Abantu benshi bari bavutse bahumye. N'ubu ngubu impumyi zirahari, abantu barazizi, ariko hano havuzwe impumyi Yesu yahuye nayo yitwaga Bartimayo. Izina Bartimayo wasanga atari n'izina kubera negligence no gusuzugura umuntu. Urumva yitwa Bartimayo. Bartimayo bisobanura gusa ngo n'umwana wa Timayo. Bavuze ngo uyu ni mwene nyanaka. Urumva iryo si izina ryawe. Yego. Ntabwo ari izina ryawe, ariko niyenda ko ari ugucishwa bugufi cyane kuko yari yaravutse ari impumyi. Uribuka Yesu amazina ijambo baryita kenshi ni fils mu Gifaransa. Abandi bavuga ngo ni bin, abandi bavuga bar.
wa nyanaka na Yesu yararikoresheje abwira Simoni Petero, ariko ntiyamubwiye gusa ngo bare, yaramubwira ngo Simoni wa Yona, unkunda kuruta abangaba wa Yona. Uyu nguyu nawe, ariko uyu nguyu yitwaga Bartimayo gusa, ndazina ni mwene Timayo, ko Bibiliya yatubwiye ni mwene Timayo, ariko yari impumyi. Ikintu kinini yari impumyi, kandi bari batuye i Yeriko. Mu mateka y'i Yeriko, usomye igitabo cya Yoshuwa, usanga Yoshuwa ariho bambukiye, bapererejemo umuhana w'i Yeriko, bamenye inkike z'i Yeriko. Ni ahantu hazwi kandi ari. Icyo ni ikintu cya kabiri. Ushobora gusanga nanone muri umuhana w'i Yeriko ariho hakirijwe Rahabu ry'amaraya wabashije guhisha babatasi. Yego. Ni ahantu h'amateka. Nanone usanga Yeriko ari ahantu Yesu yahuriye na Zakayo. Amena. Amena. Yesu yahuriye na Zakayo. Nanone mu gutambuka kwiwe hari uwo mugabo witwa Zakayo wakoreraga Abaroma, wangwaga mu gihugu kubera kuko inyungu zose yakoreraga zari i Roma, kandi akambura abantu. Ariko yifuza kubona Yesu nawe. Waba birashoboka ko tuja kumva no makuru y'uno muntu yari impumyi. Ni impumyi ni umuntu utabona. Urumva yaranasuzuguritse cyane, urumva ntazina yari afite. Birashoboka ko ntazina ufite, ariko iyo umaze kwakira Yesu aguheza izina rishasha. Yavuze ngo jewe ndi umukristo, nzahora ndiwe. Ntabwo yavuze ngo njyewe nitwa nyanaka, amaze kunezerwa n'agakiza yaravuze ngo jewe ndi umukristo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yohana igihe yari ku karwa ka Patimo, yahishuriwe aronkamo izandiko z'amakanisa arindwi. Ndibuka urwandiko yandikiye ab'Ilawodikiya kuri 3:17, ndibaza haravuga ngo kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganywe, ntacyo nkeneye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarira, kandi uri n'umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umutsi, ungureho umutsi wo gusiga ku maso yawe, kugira ngo ukore iki? Uhumuke. Bwana asifiwe sana. Ni igihe cyo guhumuka cy'impumyi. Hari ikintu waba hari impumyi zigira, hari abantu bagira ijisho rimwe, hakaba n'abandi bahumye burundu. Ahangaha hari impumyi, abantu b'Ilawodikiya, itorero ry'Ilawodikiya biyumvaga ko ari abatunzi rwose kandi batunganiwe, ariko ngo ari abatindi bo kubabarira. Agirwa inama, urumwe inama yabwiwe ni ukugura izahabu itunganije. Hari izahabu zidatunganije, donc ntiyaciye mu muriro, ntibifite valeur, agaciro kanini cyane. Babwiwe ko bagomba kubanza kuzicishamo mu muriro, niyo bari bakeneye mbere. Ariko cyane ahangaha akagura n'umuti, kandi ntabwo bari babona, kuko icyambere ngo ntibakonje kandi ntibashushe, bagiye kuruka. Utamenya situwasiyo yawe nicyo kibazo. Ariko Bartimayo yamenye karindwi. Bwana asifiwe sana. Ushobora gukizwa neza ngo utaravuga ikibazo ufite, kandi utaramenya ikibazo ufite. Uzi ikibazo cyawe, uzi icyo ushaka kuri Yesu muri runo rukerera, cyangwa ano manywa ya none dukurikirana naho uri muri kino gitondo cya none. Yesu arashaka guca i Yeriko. Amen. Arashaka guca i Yeriko, kandi
ikintu cya kabiri icya mbere ni uko yamenye ko ari impumyi. Amaze kubimenya ko ari impumyi yaturaga asabiriza igihe cyose. Ariko hano ijambo rya kabiri tureba ni uko yumvise. Haleluya. Haleluya. Kumva ni ikintu cy'akamaro. Yari impumyi ariko yarumva. Yego. Zishobora kuba impumyi kandi zitumva, ariko uyu yarumva, yarazi amakuru ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen, amen. Ndibuka umuririmbyi w'igitabo cya Wokovu yarazi, yashatse kumenya amakuru ya Yesu, aravuga ngo ni Wokovu, ndibaza ko ari 177, aravuga ngo nipe habari ya Yesu jinsi alivyohimili shida, jaribu na teso na umaskini na bezo. Aravuga ngo maradhi zangu, indwara zanje. Nienda akaririmbo iyo muri cyo gihe iyo bayarizwi usanga Bartimayo yarayiririmbye. Yaravuga ko alichukua na bezo maradhi yangu na zambi akachukua mwenyewe. Indwara yanje, niwe wazikoreye. Kila wakati tayari kusaidia wahitaji. Asifiwe sana. Amen, Igihe amen. cyose yiteguye gufasha umuntu wese ukeneye ubufasha. Yego. Yesu arashaka kugufasha. Amen. Ariko icyo ugomba kugira ni iki? Ni ukubanza kumva ukamenya amakuru. Mwanditsi Osea ngo abantu banje bicwa no kutamenya. Kutamenya information. Uyu muntu yabanje gushakisha information. Yarazi ko Yesu azakiza. Cyo yarazi. Kuko iyo atamenya ayo makuru ntaba yaratatse. Kandi ubwo ngubwo yabashije kubaza, kuko yumvise Yesu atambuka, hari abantu benshi. Ngo biri yatubwiye, yatubwiye ngo yari kumwe n'intumwa ziwe, ariko hari n'abantu benshi bakurikiraga Yesu, bamukurikira mu bintu byinshi bitandukanye. Ariko reka dufate kumurikuwa umati, niko baswahili bavuga, hari abantu benshi bari bahari. Ngo yumvise yamenye amakuru. Abantu benshi tibaza amakuru ya Yesu. Cyane muri ibyo ngo nipe habari za Yesu. Waba ukeneye amakuru ya Yesu? Yesu yagendaga agira neza, agira bose neza. Yego. Abakene, impumyi, abapfuye arabazura, yerekana ububasha bw'ijya play yiwe yari yatanze mu butumwa bwawe. Bibiliya ikatubwira mu gitabo cy'Abaroma ni igice c'10:17, aravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva. Kumva ukazanwa n'ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwizera guheshwa no kumva. Ngo yumvishije. Umva yarabaje niki? Yesu karatambuka. Yego. Yesu karatambuka. Mwene data, Yesu karatambuka. Ubuhumyi bwawe n'ubumenya neza. Ashaka no kugukiza. Maregereka abantu bahari. Iwe yarumvise, ariko ngo arataka, ahitataka, arahamagara ngo mwana wa Dawidi babarira. Yego. Yagize mwishurirwa rinini kumenya ko Yesu ari umwana wa Dawidi. Abantu bamwitaga, abandi baravuga ngo mwene Yosefu, umwana w'umubaji. Bagenda bahuzagurika. Ariko uwabashije kumumenya neza yaravuze ngo umwana wa Dawidi mbabarira. Muri ibyo mwana ngo kumenya Yesu ni iby'agaciro, ntabwo nzasubira inyuma. Haleluya. Umumenye ni iby'agaciro, ntabwo wakongera gusubira inyuma. Impamvu nyinshi zituma tuguma gusubira inyuma ni uko tutaramenye Yesu neza. Kandi birashoboka ko no mu matorero yitwa umubiri wa Kristo none harimo abantu benshi ariko bataramenya Yesu. Yesu yabajije intumwa ziwe, arabaza ati abantu bazabanyitana, bavuga Eliya, abahanuzi n'abandi, ati naho mwebwe birabananira. Petero agira yishurirwa kumenya Yesu n'ishurirwa. Bwana swesa. Amen. Amen. Yumvise ijambo rya kabiri, yari umuntu usabiriza. Icya gatatu, yari umuntu usabiriza. Gusabiriza nuko amaso yiwe atabashaga kubona. Yego. Yari manjia,
yari ku muhanda ntabwo yabasha kugenda kubera ubuhumyi bwiwe amaguru yari mazima ariko ntiyabasha kugenda bisabye kandi ntiyabonaga umucyo ntiyarazi n'abantu yarabamenyaga ku majwi ariko ntiyabashaga kubona ntiyabashaga gukora kandi yarafite amaboko hari ibintu byinshi kubera ubuhumyi ufite butuma udashobora gushyira ku bintu byinshi ibyo Yesu ashaka nibyo kubera kuko utabona yarasabye utambutse wese umuntu usabiriza ntazatinya umugayo bamwe baramureba bakamwumvira imbabazi ariko abandi niyo yovuga bikanga bakitambukira kuko ari abantu full abantu umati abantu benshi ni amabariyere atuma tutabona Yesu igihe yaratatse ariko abantu baramuzi zuba abantu nawe ari obstacle kuri wowe nienda n'umuryango naho utuye abadavuga ngo bashyitse i Buraya bashyitse muri Amerika ngo hari ibintu byinshi kwizera biragoye ariko Yesu aho yakoreye ibi byose kenshi ni muri ibi bihugu murimo ariko abantu bakomeje kwizera muri nibyo yaravuze ngo hata rafiki wa Costa tutaamini tu Yesu rafiki mpendwa atabakia daima. Haleluya. Amen. Yesu n'umukunzi mwiza. Abantu babushiye Bartimayi ariko yari yamenye amakuru arataka ngo bamubuza akaba ari ataka cyane haba hari ibintu biza bigucecekesha nk'ibyawe ariko zamura kugeza aho Yesu akumva waraswesa zatoya ceceka ariko iwe yarazi umubabaro wiwe yarazi iminsi yamaze kuri wa mwanda ahayasabiriza yashaka kugenda yashaka kubona yashaka gukora yashaka kuba integre muri societe yashaka kumva chaleur ushoka abantu bari kumwe babandi azayumva amajwi bose yashaka duruwaziwe igituma kenshi tudakurikira Yesu ni ukutamenya duruwa zacu icyo dushaka niki ariko uno ni umunsi mwiza wo kumva ijwi rya Yesu marigere ko abantu bahari n'amajwi menshi akuguza ariko kurikira Yesu kandi taka cyane Yesu arakumva. Amen. yari afite duruwa kandi uburenganzira bwiwe nawe kugira amaso ariko yabona Biblia iravuga mu gitabo cy'Abagalatiya nibaza n'igice cya 4 n'umurongo wa mbere aravuga ngo umuragwa iyo akiri umwana ntacyo agiraho atandukanye n'imbata nubwo yaba ari nyiri ibintu byose ariko abataramenya duruwa yiwe n'umwana azasaba umukozi mu nzu kandi ibintu byose ari ibyiwe umutetsi umwana azamurambure pereza nawe akamuheza apana ku isahani agatora akamuhereza kuko atari duruwa ziwe ariko iyo amaze kumenya duruwa ziwe wa mukozi aba umukozi wiwe atangira kumwita boss kuko yamenye ibyiwe iyo tumaze kumenya duruwa zacu oya abantu tibatubona uko tumeze turaje kureba Yesu amaze kumva ijwi ryiwe Biblia yavuze ngo Yesu ngo amaze gutaka cyane abantu bamukuza ngo Yesu arahagara. Amen. Amasengesho yawe gutaka kwawe nicyo kintu cya gatatu ni ugutaka yaratanze Yesu umwana wa Dawidi mbabarira usomye muri ubu butumwa ushobora gusanga yaravuzemo menshi yaravuze ngo ahandi mu bundi butumwa yaravuze ngo rabuni bisobanura ngo mwarimu wanje mwarimu unyigisha bwana Spesa ngo rabuni gutaka muri iki gihe tuzita gusenga ni ugusenga hari uburyo tugomba gusenga Paulo yandikiye Abetesalonike ni igice cya 5:17 aravuga ngo mwishime iteka musenge ubudasiba mu bibaho byose muhore mushima kuko ari vy'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Amen.
iby'Imana ibashakaho dusenge ubudasiba. Gusenga ni umuryango, gusenga ni ukuganira n'Imana, gusenga ni ukuba muri presence y'Imana. Ijambo Imana yabwiye Yeremiya, mutabaze nanjye nzabatabara. Igihe cyo gusenga ni igihe cyo gutabaza. Bartimayo yaratabaje, yaratatse amaze gutaka, kandi Yesu aramwumva. Yego. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Zaburi 145:18 aravuga ngo Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose. Abamutakira mu by'ukuri byose barasesana, abamutakira mu by'ukuri. Uyu nguyu yari afite objectif, hari icyo yashakaga. Yego. Yashaka kubona. Yesu aramubaza, urashaka iki? Aravuga ati, ndashaka kubona. Yari akenye byinshi, urumva yaturaga asaba amafaranga, ariko muri uwo mwanya yamenye icyo ashaka ari ukubona. Yego. Waba utabona. Iyo utabona nyine uri umukene, urasabiriza n'ibyo ufite uturu. Agakiza twaragahawe, agakiza ni akacu twebwe n'abana bacu n'abuzukuru bacu, kandi Yesu ndibuka yasenze yaravuga ngo sinsabiye abangaba gusa, n'abandi bose bazizera izina ryaje. Bwana asifiwe. Amen, amen. Ariko kumenya gutaka cyangwa gusenga. Ikintu cya gatanu, yataye umwenda. Ijambo guta umwenda twarifatamwo ibintu bibiri. Icya mbere byaba ari ukwihana. Niyo no muri kakanya yaravuze ati, byose ndabitaye kabisa, nta kundi nihaye Yesu. Icyo cyonyine yari afite cy'agaciro ku mubiri wiwe, wari umwenda wiwe, kuko bikurikirana na sezo ahantu yari ari. Urumva yari Yeriko, igihe na rimwe nenda haba hakonje, na ahantu h'iveri, ntabwo ari sezo kiza Afurika. Hari ubukonje, hari ubushuhe. Uwo mwenda niwo wamuprotejaga muri ubwo buryo. Ari kubera Yesu kamuhamagaye, afata wa mwenda arawuta. Umwenda wari ugira agaciro. Usomye mu isezerano rya kera, mu gitabo cyo kuva, ushobora gusanga mu mategeko hari umuntu wabaga afite umwenda, ngo bamwakaga umwitero wiwe bakawujana, ariko amategeko akavuga ngo ntibikageze nimugoroba batarawusubiza wa muntu, kuko birashoboka ko cyari n'ikirenge cy'iwe yagomba kwirorosa, habe nubwo ryateye natoba yarisha, kugeza ku mugoroba bakamusubiza wa mwenda wiwe. Amena. Amena. Uta umwenda nibwo butunzi bwose yari afite. Pawulo yarabivuze yandikira Abafilipi, ni igice cya 3:7 kugeza ku 9. Yaravuze ngo, lakini mambo yaliyokuwa faida kwangu nalihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Bwana Stefano, iyo ubonye Yesu hari ibintu utakaza, bijya byose bitwizingiraho, bijya byari bimwe byari bifite akamaro muri cya gihe, kandi muri wa mwijima cya gihe tutabona. N'ubundi yaronka udufaranga dukeya ati igihe yari atarabona, ariko bamwe baramuvumaga, abandi baramuciraga, urumva kataragira n'izina. Ariko Yesu iyo umwemeye ukamwakira, aguhereza izina rishya. Amen. Aguhereza izina. Yego. Aguhereza izina. Ikintu cy'agaciro arafite cyose yaragitaye. Niba utaratakaza iby'agaciro ufite, zabindi uheza valere muri wowe hari ikintu kikibuze. Ukeneye kubanza guhura na Yesu, ukeneye kubanza kwegera Yesu. Arata umwenda wiwe, icyari kimufitiye akamaro arabanza aragita, kuko yabonye ubutunzi bwinshi yaragihura nabwo muri Kristo Yesu. Bwana Stefano. Amen. Ijambo rya nyuma, akurikira Yesu. Amena. Amen. Akurikira Yesu. Mu bantu bakijijwe usomye Bibiliya, uyu nguyu niwe wakize ngo amare yamakurikira Yesu ubwo ngubu. Aragenda yamaba intumwa yiwe, aragenda ashaka gukorana nawe, kuko yari yabashije kubona. Yari amaze iminsi yicaye, yashakaga kugenda, yashaka kwiyetegera muri sosiyete. Uwo mwanya akurikira Yesu.
kandi uwo mwanya urumva impumyi ntizibona umucyo, kandi Yesu niwe mucyo. Bibiliya Yesu yarabivuze ku 8:12 mu butumwa bwiza bwa Yohana. Yesu yongera kumubwira ati nije mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima nato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Mu bugingo bukeneyemo umucyo. Bwana Fesani itumwa yarabwiye ngo namwe muri umucyo w'isi, nta muntu wafata itabaza amaze kuricana ngo aryubikeho intonga, ahubwo arishyira ahantu hejuru kugira ngo abantu bose babone wa mucyo. Uwo mwanya Bartimayo yabonye umucyo, kandi umucyo mwiza yabonye ni Yesu, umucyo w'isi. Bwana Fesani umukurikira ntabwo uzaja mu mwijima. Birashoboka Bartimayo amaze kubona no yabashije kugenda, icyo ni kimwe. Aca mu nzira, abona inzira, yagaze yumva inzira atazi icyo ari cyo, ariko yabonye inzira ni Yesu Kristo. Bwana Fesani yavuze inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawusha kwa data ndamushaka. Haleluya. Birashoboka mwene data, kuno munsi nawe ufite ubuhumyi bwawe, uramuzi icyo ugiye. Hari impamvu ikigwirizaho ibariyeri, niyenda n'abantu, niyenda n'ubutunzi bwawe, niyenda n'umugore wawe, niyenda n'abana bawe, niyenda n'iyanturaje yawe, abatuye hafi yawe. Ariko Yesu karatambuka kuri uno munsi wa none, n'umutakira n'ukuri aragutabara mwene data. Ibikugoye byose zaba ari indwara zawe, Yesu aracyafite bwa bubasha, kuko Yesu Kristo ni wa wundi. Yego. Akoze mu gihe kizaza. Bibiliya iravuga ngo